Reka nongere kukwifuriza ijoro ryiza, reka nongere kukwifuriza kugubwa neza wowe dukomeje kugenda tubana kuri uyu muyoboro mugari wa Rwanda Daily News TV. Birumvikana neza cyane ko twigarukiye ku kibuga cy'imirwano ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abantu tumaze iminsi tubana kuri uyu muyoboro mugari, ndizera mumaze kubimenyera ko rwose iyo mubonye notification za Rwanda Daily News TV muba muzi neza ko amakuru mashyashya agezweho aturutse mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kandi ku mirongo y'imbere ku rugamba aho inyeshyamba z'umutwe wa M23 zikomeje guhangana bikomeye cyane n'abarwanyi barwana ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC. Rero muri uyu mugoroba mwokagira Imana mwe harimo amakuru menshi, haba ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC, haba ku ruhande rw'inyeshyamba z'umutwe wa M23. Amakuru yoyo rwose ari kuvuga ni menshi cyane. Amakuru ari kugenda turukanga ku butaka bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni menshi cyane mwokagira Imana mwe. Ariko ndahera ahantu bita i Bukavu, kubera ko i Bukavu ibintu bikomeje kugenda bihindura isura, aho igisirikare cya FARDC gikomeje kugenda kigaba ibitero bikomeye cyane ku gisirikare cya M23 giherereye i Bukavu. Kandi ntarava ni Bukavu ndababwira ko imbunda nyinshi cyane zafashwe n'abarwanyi ba M23 ahangaha i Bukavu. Ibingibi ndabikubwira ku buryo burambuye, ariko kandi mwokagira Imana mwe turerekeza ahantu bita muri Butembo. Ahantu bita Butembo imirwano yakomeje kugenda iba imirwano amanywa yose, ndetse no kuri uyu mugoroba amakuru dukesha imboni zacu hariya ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aratubwira ko kugezana n'aka kanya rwose amasasu akivuga ahangaha muri Butembo. Ngo n'inyeshyamba za M23 ahangaha muri Butembo naho zirashaka kuhigarurira. Iyi nkuru nayo turaba tuyigarukaho, ariko kandi muranyemerera tugere Uvira naho ibintu bikomeje kugenda bicika, aho nanone umutwe w'inyeshyamba za M23 ukomeje kugigagurana n'abarwanyi ba FARDC. Ariko noneho amakuru nkura Uvira arambwira ko Uvira hakomeje kugenda hagwa abasirikare benshi cyane, kandi atari ku ruhande rumwe, ku mpande zombi rwose, abarwanyi b'umutwe wa M23 ndetse n'igisirikare cya FARDC. Aha hose imirwano ikomeje kugenda ihitana abasirikare benshi cyane, kandi ku mpande zombi. Nituva ahangaha Uvira kandi amakuru yacu ndayasoreza mu gihugu cy'u Burundi, iwabo wa Ndayishimiye Evariste uyobora igihugu cy'u Burundi rwose. Ngo uyu mugabo afatanije n'uwo bita Cyril Ramaphosa akomeje kugeza ibitwaro byinshi cyane ahangaha ku butaka bw'u Burundi, ngo mu mugambi wo kurasa ku Rwanda. Ibingibi nabyo dusoza aya makuru yacu ndaza kugenda mbikubwiraho ku buryo burambuye. Ariko mwokagira Imana mwe murabyumva neza ko amakuru yacu tugomba kuyagarukaho ku buryo burambuye. Ariko mbere yo kuyagarukaho ku buryo burambuye, niba ari ubwa mbere ubona ugeze kuri uyu muyoboro mugari wa Rwanda Daily News bwa mbere, kora subscribe, nta kintu bitwaye, urayikinge, ukomantinge, nibiba byiza unasharinge. Amakuru yacu azabasha kugenda agera kure nawe wabigizemo uruhare. Ikindi ngomba kukubwira nuko namaze kugenda mbazanira groupe ya WhatsApp. Iyi groupe ya WhatsApp ushobora kugenda tukayiganiriramo, tukabona amafoto yuko bimeze ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ikindi warangiza kubona amafoto ukabona na video, kubera ko kuri uyu muyoboro mugari ntabwo ba nyirawo batwemerera kunyuzaho ari amafoto ndetse n'amavideo twakabaye tubibahereza. Ariko reka nkubwire ngo jya hasi muri comment, hanyuma iyo link ya mbere usanga muri comment uyikandeho, irakujyana neza ikwinjize muri groupe ya WhatsApp, hanyuma dukomeze kugenda tuganira, dore ko haba harimo benshi bo mu bihugu bitandukanye, haba mu Burundi, haba mu Rwanda, haba muri Kongo, ndetse no mu bindi bihugu byinshi cyane bitandukanye. Muri iyi groupe uzagenda wisangamo, uzajya usangamo ibiganiro kandi byiza cyane. Noneho rero nimureke amakuru yacu tuyagarukeho ku buryo burambuye. Reka duhere ahangaha mu mujyi wa Bukavu. Mu mujyi wa Bukavu igisirikare cya FARDC gikomeje kuvuga ko kitakwihanganira gukomeza kubona inyeshyamba z'umutwe wa M23 ziyobora Bukavu ndetse na Goma, ndetse n'ibindi bice byinshi cyane bifitwe n'igisirikare cya M23 ahangaha ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni kuri iyo mpamvu rero igisirikare cya FARDC gikomeje kugenda
gikora kigaba ibitero rukokoma ku barwanyi ba M23 baherereye i Bukavu. Kandi ntabwo ari Bukavu gusa kuko ni Goma. Ni Goma rwose ibitero bikomeje kugenda biba ibitero hagati y'izi nyeshyamba za M23 ziherereye i Goma ndetse n'abarwanyi ba FARDC. Ikintu nabasha kugenda nkubwira cyo ahangaha i Bukavu rwose imirwano ikomeje kugenda iba imirwano ndetse hanagwamo abasirikare benshi cyane. Hanagwamo abasirikare benshi cyane kandi ku mpande zombi, haba ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC ndetse yewe haba no ku ruhande rw'inyeshyamba za M23. Ahangaha i Bukavu ntihagire uza kukubeshya ngo hari kugwa abasirikare bo ku ruhande rumwe. Oya, abasirikare bose bari kurwana kandi murabizi neza imbunda ntabwo zirasa amashaza. Ni muri urwo rwego rero abasirikare ba M23 ndetse n'abasirikare ba FARDC bakomeje kugenda bagwa muri iyi mirwano. Harandi makuru ntava i Bukavu ntakubwiye. Ahangaha i Bukavu hongeye guhishurwa intwaro nyinshi cyane zari zasizwe n'abarwanyi ba FARDC mu gihe barekuriraga iyi Bukavu inyeshyamba z'umutwe wa M23. Ababashije kubona izi mbunda bakabasha no kugenda bazibara, nabonaga imibare bari gutanga igera ku mibare y'imbunda 600. Izi za AK47 ndetse n'izindi ziciye munsi ya AK47 nizo mbunda zongeye kugenda zifatirwa i Bukavu. Ubwo ni imbunda za FARDC zari ziri hariya i Bukavu zafashwe n'igisirikare cya M23. Igisirikare cya M23 kubera izi ntwaro cyafashe byanatumye yewe kizivugiraho amagambo akomeye cyane bavuga bati twabibwiye amahanga yose, twagiye tuvuga ko ahantu dukomeje kugenda dukura intwaro cyangwa se ahantu dukomeje kugenda dukura support abantu babaza ibihugu bikomeje kugenda bidusapotinga. Igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kiri mu bihugu biza kwisonga mu biba biri kugenda biduha support ngo kubera ukuntu intwaro nyine bazanye ku rugamba batagenda bazisubizayo ngo ibiryo baba bari kugenda bagemurirwa. Guzinyeshyamba za M23 zikabyamburira abarwanyi ba FARDC mu nzira. Ibyo ngibyo rero byanaje gutuma nyine igisirikare cya M23 cyongera kubihagararaho ku buryo bukomeye cyane. Noneho rero ni munyemerere twerekeze Uvira. Ibintu bya Uvira jewe rwose bikomeje no kugenda bintera ubwoba ku buryo bukomeye cyane. Mwabantu mwe mwakwibaza ngo bikomeje kugenda bigutera ubwoba kuzihe mpamvu, ese ni ukubera iki? Ibintu bya Uvira reka mbanze mbabwire ngo Uvira hari kugenda hagwa abasirikare benshi cyane, icyo twakwita abasirikare n'agasirikare. Bakomeje kugenda bagwa Uvira ku buryo bukomeye cyane. Uvira ku mpande zombi abarwanyi ba M23 bo kuri uyu mugoroba, ubundi ku manywa bari batangaje ko bamaze kugenda babura abasirikare bagera kuri 350. Ubu ngubu igisirikare cya FARDC gitangaje ko ku basirikare 350 hamaze kugenda hiyongeraho abasirikare bagera kuri 50. Ubu ngubu bakaba bamaze kugenda baba abasirikare 400. Igisirikare cya FARDC cyo gikomeje kugenda kigira ubwiru, abasirikare baba bakomeje kugenda bagwa ku mirongo y'imbere ku rugamba ahangaha muri Uvira. Ariko M23 iri guhita itangaza imibare ku buryo bwihuse. Iyo hapfuye babiri ihita ibivuga, hapfa batatu igahita ibivuga. FARDC rero niyo ikomeje kugenda igira ubwiru, abasirikare bayo bakomeje kuba bagenda bagwa ahangaha Uvira. Ariko icyo nakubwira cyo nuko FARDC ikomeje kugenda ibura abasirikare benshi cyane ku mibare M23 iri gutanga y'abasirikare bayo bakomeje kugenda bagwa ahangaha Uvira. Reka mubwireho kuri Butembo ho gatoya. Butembo naho imirwano ikomeje kugenda iba imirwano mwakagira Imana mwe mutaza kugira ngo ibutembo biramahoro. Igisirikare cya M23 ngo naho kirahashaka kuhongera mu bice kiri kuyobora ahangaha ku butaka bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Noneho rero mwokagira Imana mwe ni munyemerere twerekeze mu gihugu cy'abaturanyi cy'i Burundi. Iki gihugu nguwo bita Cyril Ramaphosa uyobora South Africa rwose we wakomeje kugenda aharunda ibitwaro byinshi cyane, ibitwaro karahabutaka, ibitwaro bitoroshye ngo aho ngaho ni mu mugambi wihurijemo igihugu cya South Africa, igihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo ko bagomba
kurasa ku gihugu cy'u Rwanda uko byakagenda kose. Ese mwokagira imana mwe ibi ngibi South Africa iri kugenda yishyiramo ndetse inarushaho kugenda ibizanamo imbaraga nyinshi cyane, izabasha kugenda ibigeraho cyangwa se ntabwo izagenda ibigeraho? Reka nsoreze ahangaha amakuru nari naguteguriye muri iri joro. Gusa nkubwire ngo komeza kugenda ukora subscribe, ukomeze kugenda ukomantinga, urayikinge kugira ngo amakuru yacu akomeze kugenda akugeraho 5 kuri 5. Jewe mukomeje kugenda mubana kuri uyu muyoboro mugari, munyite Mr Kenzo, ndabashimiye.